Kinong ilam HSPDP Mountain haka jingalang ka bala penlong haka sautari unai wing arja arwar haka office strike kam ka HSPDP Maukerwat area unit hamaulang wir kila pen I yaka jingyang scam jongki bat haka nongrem dakaba kila rai ban kershan ya ukertong ka HSPDP na Maukerwat constituency uba medal sing lingdo uba le jukot I uba pep wat lau MLA jongki menta udon haka lenti ban penyaso no syakaseng United Democratic Party Hakatai ke jingalang kinong lambat kinong kersan barim ke HSPDP Mountain Polling Unit kila rai ban next scam hapok ka party bat ban penjak don burambiang yakani ka party bat yau nong mi bujli uban ya khon hakani ke election arja apulai hakani ka sngi lai don langru uba nolip star lingdo president ke HSPDP Maukerwat uba medal sing lingdo uba lo kertong lambat kiwe kinong kit kam ke HSPDP Nakaliang uba KD1 yang secretary ke HSPDP Maukerwat haba ai jingkran hadian ke jingalang ulapan pau ya ke jingkmen ya ke jing scam jingmot kinong kersan ke HSPDP Mountain Polling Unit kibala rai banne hakaseng wat nakaliang uba renek den lingdo ulai no e kaseng HSPDP Henry Kim Shem lalit bot ya u Semakin ke parti hidai try no kersan ke parti HSPDP Mountain Henry ke penlong yang ibang kami ini gipanai bela adep kolong ba Iba renik dari MLA jong ke SPDP hadu mentah impar resign baru ikti berkata de ndrei kat bangi lam tabat ila don ke jimut ban mi no sekwe per parti de penong yang iba ngin sabe ke ke parti SPDP kumbangi ya tre ke ne asnem la dep penjob bernik de mentaru ngir usan barim gini bayang hane khmat hadin jonga kini baru gini gini usan barim de mentaru ngin kersani iba medal sing kandidat ka parti SPDP peniang bar ngirung san ni ai nek hagene parti bar bergi san duki kiara lang tak rewe jemut ni arah kan kesan baik ni parti SPDP ka kane gade gade kendu jongchi kino kesan yo ka parti HSPDP kibade na pos moten agaba chi larai bachile ko jomur bano bachine akane ka parti dan lala ne de approach kata but na borok kino kitkam ki bachi ende hagane ka je pragunit la promoten tichi la ku jumgut bachin en kersan ba yo pep but chin bot yo barnik haga kan honyo barnik ka UDP te barnik la moten ka umur unsa de bej tat kita ki basubot personal yo brut endrai bedem kino kersan ko parti te ki endrai la tat kata te to ne kapor nga kum ujinas ketri jongka parti HSPDP ngadap sisa da gamen sim joko nyuso komen hadu kata-kata ba ngayu I ba kinong kitkam bat kinong kersan jongka parti HSPDP na kamo na po kasinong mountain ki hadu kene ka klip mat ka bamta ki dang scam sisa ka jingmut jing khat bandon bat ni ka parti HSPDP te naliang jungi ngi pediang yaki da gamen sim ba da kadut bat ba ngidas ngongu sisa yaki ba langba kaji ino no jong iba renikro hapo jong de ka parti HSPDP baila head no hagwe pat ka parti dedo no kat bat ni hadu kene ka klemat ka pemerintah bat ngasngo ban yetu yepi ba omdai tang na mountain ne giwe ki jaka ne giwe ki snong ne giwe ki polling station ni dap syada ka mensem jing sukuman habang ilej ban tur habang ilej ban penthmai ki nungkit kam ba pher ngimda don kam yi ka ban penthmai re ki babun ki nungkit kam ki ne hi kicu naka parti HSPDP but halor kata kanongrim nakaliang jungi kum kinong yalam jongka parti HSPDP hadu mentang ngidon sisa ka jingkermen kabakrau bangin poi hakathong bat ngin job ru ya kene election hawnef nem arjar arfalai te ngamdon sibun ni bangan kren ngech kem ba ublai try kan rat nungbu nung thau wala nakaliang jungi piliu tip bat piliu iru haki khobor ba pher bang ngile yo ik ban panpau ngidai ki ai bat ngilong ki ai haki snem kipor kebil dap baro bat kumba pitip bang ngilai syak lebeng nakalian jungaru naka parti UDP hanre habang ngilai syak lebeng ngilai syak kulat kai bat ngila join no berkene ka parti HSPDP mentah ya ka ba kanero kai syak lebeng te para syak lebeng ngi mentah ngi ya don ringkat bat ngi ya ringkat bat ngi kermen skem baho ne snem sisa in yo ban khet yo so jong ke jingjob